Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin bagi bor penyiar distrik kila Pynbna Containment Area ya ke Chinapatty ke badai kawai nagi dong ha ke Shnong Malki. Kumta kino yalam Shnong ha ke Arpsan Terik mentau benai tong kila pha ke Jingtho sya ke Deputy Commissioner ke East Castles District. Ban pan Jingshai lor ke Pynbna Containment Area hapok ni ke Shnong namar hadu menta ompat dan menu-menu ki beyo ya uniu kenyang jingpang COVID-19 na kini ke dong. Habayo penyekeren bat u Dr. BK Mautho. Ubadai urang ba dong jong ke Chinapatty hak arpun terik unai tung arjar arpau ula penpau ke jinglengo baki bor penyak distrik kila Pynbna Containment Area ya ke dong Chinapatty wat haba omsyam ladan menu-menu ki bayo iuni kunyang jingpang kat baki no yalam ke dong Shiliang ke bahap aku Shnong Malki kila penpau ke jingbom soya hap ban Pynbna Containment Area haba dang don tang uwe bayo COVID-19 namar ba ke ni ke dong kalong ke bahe bat ke baya il ni solingo sibun ba namar ba ke government ngindangi la ai ba kami ke order na government ba ya kamalki Chinapatty la declare kum ke containment area ti hadin jong kata ngilawat jingtip buat ngi dangi ap hadin belami ka order ngidangi ap sipur namar hadin ngila consult ba i rong ba Shnong iba offline i long ngi ap ngandawat clarification chwa ti hadin ba ngi laap ya kata bat hadin bai lafun mai yang to Pynbna no tinggal Pynbna te kejingkeli kami yang ngi menta hakanu kurkam ki declare ya ke containment area namar ba karkum kejing sutu jungi te dei tang habadan kikis kitu ki area badan kikis te ki declare kum ke containment area ndrei hakani ke dong jungi pan ngimdan kis ru positive kis hoy akis ngi ke bomensua ngidan iwe i kong ibaling bagatuk baterai begitu try bawan naga jing yatho syukuri makhana para tie ide i high risk contact tie i lara no siapa sibil la test la lei ba labu siapa sauli tie hadin khat sausngi namar bi la test negatif hadin khat sausngi la i la kilap hana i seying buat ka advice ba le saka home quarantine sa khat sausngi ti ki bahayang bahasam jong iru ngila home quarantine lut mentala palat khat sausngi ti idan ru iritani sebawan apa nasabar jela ba itaru hadin batas negatif le home quarantine ti ndrai kidan takum kita ndrai ban ong badan positif kis do umdan ndrai ka ba penlengo ingi kalong ba balai u baki ai containment area kani namar ba ho kum hak wi ki benta jong kadong bangim ambahai ru yang i bangin batai ya kaban ina bentaki we gidong ten ring isupen inuksa ba hakiwe gidong jong dong Malki kidan kiba ki suspect badai positive case tie yakitu ki area kiba lais shubu 1000 meter na katuka resident ni to kayeng badan jokum ta kiba suspect ruki khamle containment ndrei kadong jongi pakadon kumba aspa san fo meter na katuka resident kile containment ti kajingker pat dengai sarkar kalong ba ban pha yaki magistrate lani yakino ki official shwa ban le containment bandawan da study dai kendu da yaki local leader kumut kirang ba dong gele mdei awan ong tang kirang ba Shnong le lani ki secretary Shnong gele dai dong kam da bani kendu consult lang baki rong ba dong le ban tip ya ka jingsisya bat ban numi ki kenram ke bakum kinia kham tam le rafi declare containment zone kadon kajing tieng kajing smi te kham tam kiru temen le baladan lupa kajing sitam kanang pun seir su yaki bat kumju ru kinong tribal la kele kakta menin siteng singi kila hab iwan phetno tang naga daw ba declare containment zone te kajing do nong kadai yu babun balang fai ba le te ka request jonga government kalong ban barabor ban pen sisa penting kena kontak gitu ki lokal nong penya dong penya Shnong ba siapa pinle ya kan nunung kakam kanang bangin yo kajing istri lang ka baso su jungmut ndai dalang community ni kumki local dar ngim tv kinong punya dong ngim tv kaswan mi bi ko order wa kumta ti ngatrai katahi ka bangi ka persngu ya ka government ngak scam bat hiru nang ni sakamat kin
Yelek man penbiang kumi kita. Ba amdei bahkan long tang siliang. Dari kedong kamben ya. Apa fitap ti fidong kamber arli kiti. Ti hakwan kwa ika jingi terilang ru ngatrangi dong kamhi ka jingi sutu jingbut na baro arlia. Ya hadian bala ya keren menin ngalap ha ru da kamil ya ka siti. Haba ngi keli bengi pan clarification halor kata ka jing proclaim ya ka ka containment area ha ka dong jungi. Ti ngilap ha ikamil but menem step ru ngalap ha yang biang ya ada message ya IDC namar ba mentak sing badon bayap brio apa kadong tengah ha ru ada message IDC but i ong yang atong sa pentip ya kata siapa kata ka balik bagi declare containment zone lani ban withdraw na ban kumno tip nrengi tinggi la request IAI akasiti ban withdraw lada ka health protocol ka sya ngikram ong ba wadai ban withdraw ben nrei provided ka health condition ka protocol ka sya ya kata ban withdraw. Kada pasal orang aktif, tekidor bar dongru kia orang aktif. Namar nakalian juga Shnong ru ngilai Shnong bunsin, te nakalian kidong lajong kia kit kia ha. Te kalau jano tu kejing jia kini kini sengi, ba itu ibe ibadan syakani kadong jungi, tapi Shnong ha upuat berdei berkiar dong, anda yang penting. Shnong ha upuat berdei berkiar teli gitu. Kamu nong silian is mata berkah dong Malki ke be dai te ya itaru kila ke bentar jong sarkar mo no kala head department kila ya rai ber kila ya bu i chaka ke bu quarantine te kibahi kibasemru na bu iki bikin observe mo ya ka self quarantine lagi jong kiye bikin page ba ya kiru kila de pantes na konsulong ba bentar te ngipat na kalian juga dong kani gade gadong ka bahetam na borok kidong kani gade gadong ka bahetam na borok kidong hani Malki makani gadong jungi ka posiru shakrilin pool stai ka kasum seru shakrilin ni poi ha te kani gadong Malki ke te kayak apa ni katong te lara le kita containment zone ya kan ni katong buruk kawai te ngaso kolong hangai ngaso kam bat kam don jimut namar na kita ko ngi pimtan kawai ya ita iba yo kita ka jistom lara mempensai ke jaka kemudian mempensai ti kadong pada kana le ke bental jong dengkar ke jingitip lang ke Shnong ru te yigitu ya tu katan tu ka janding jong ita iba pang la yaker msha shu banya dikali lene ki brio entah te ngamun nakalian jo kadong gila ya le dia ya kata kebentar gila konten ni kata nang bakaya kayeng nang kata katahan kanum don syuk bat beri buat kali hadian kata kimarjan kimarpar kila ya kam kit kia maki ban yano ro ya dia mano bom tim baru kita tim sudah tekila kam kit kia maki no sedang but isono marta kata ba containment na kebentar kadong baru kawai kam don kam pi ke civil hospital kila contain begini ya ke outdoor ya kibria ki balai sumar civil kamut kitu ki balai kendu doktor mensasyu kamut bala contain ya ke hospital berkoi kamut bala contain ya civil berkoi kinong pang kidon ki bidang le kendu ki doktor bala kacang kerukom kidon le ki Jingshai ki bakidang le ki banle dialysis ka nigrims ya ke nigrims su nomor kitu ki beliau kibele itu berusia tu lalap iki bagi long positif te la contain ya ka nigrim kamut ba the entire hospital has been closed down
Kamut bala set kut lut ya gas hospital bala lakang. Ki balik dialysis po nigrim hadu mentah kilai man kasngi ke don ke department ke bapet kita di sistem berkontak kita kinang pang kita kumbar su ai usana lada ka kejat kapang ban lada don kiong ba yo gede gumno kar infectious disease to ot ya kata ko ke kejat ke pinot bro berkti kejat ba skor berkemut berkemat yubri urway to long tila da ka deke ba ya bit la nek ba kapur to ot dia kejat la nek kapur dia khti ot dia khti ndi man ot lut ken bro ba khti ba kejat ba skor ta hangir ko ju containment ngila shim ngila glinti bro khat ngila khang mata glinti kisin la ini hajam ngila khang tangis ngo ya ka dong bro ko we ga ba he ga ne ndon jungun kum jur ko me khalia ha ka me khalia mata keleng pion se molan pion se hoi pion se west pion se east pion se long ne contain ni kami khalia berkoi